this year near matter etotwa Monday sofe ubenya team and the answer at the pen and pato woman FC Midland at this year no anu big gamer etoja afe ubenya Fenerbahce woman Aston Villa answer anu gamer Jordan answer eka wasem ansan wa ba benya fire no the bobo kono woman Storm Glass and Ebo Maccabi Tel Aviv me pato woman Freiburg at this year name ubenya Malmo FFA woman Criminal Self Dana say rest up great answer at this year ne afe ubenya team and the Pau woman any Real Betis na Ebo afe Victoria Pleasant any FC Porto Ebo we dey nuanom toka Portugal enya sam koto akra young boys nso won benyo mo nkoda won ne Ayer Leon na edi esiane na yenya Sporting Braga won ne Northern Forest Ebo afe Celta Vigo won nso etenafie won ne Lille Metropole Ebo France Varos won ne Panathinaikos nso Ebo afe benya Zagreb Boboko no won nso Ebo FGSB afe so benya OG Sinis atas won ne go ahead Boboko no edi siane Ludu Great Riazegat and so Rangers Boboko no edi siane was called anafe yenya AS Roma motina aya mepato Ebo Italy, woman is Stuttgart and Ebo na yenya Salzburg, woman any FC Basel na yenya Lutrich, woman and so any car can Kiboboko Ebo and where Matissa etota our UEFA Europa League and no pen make today at the Ama Wojumedia so now who petty my UEFA Champions League woman yes Kay pa Arsenal Boboko na Arsenal dia come this season there we are Safana what do we new problem bia is hypertension to Arsenal fans yes ko wo mu bi pini nyina abafam ene delali atasi say kwabra sia dela mpa nije wo ka Arsenal sama nije sa Arsenal fans anope mamintwa mu prose eja sisia de afi yedi wi ka o samu wini eni sa yazi Champions League ane ezika Arsenal dwiri no anya sam koto akra wo Arsenal Boboko no omu participation kwanom 18.6 million euros ane ezika Arsenal sa omu qualify abo UEFA Champions League no when you score menya afensu in the league position now what down so no say Mexico Arsenal position our UEFA Champions League no and so am 37 million euros and now for more performance so 37.6 million euros in team Arsenal Boboko kikan na this year near 93 million euros na Arsenal and so nya say yes say abo UEFA Champions League and na no the omoti Inter edi omo ho agro no say the Arsenal siko mu dwiri no enya sam koto akra enom aye reporter efi Arsenal kate eba ewo dwumade so na no pe make kire edi amana eno ani no achi na mba be ka to say wo mu player Ethan Enwanere abrante na enya akọ na ọkọ friendly Ghana akọ ye adwuma Olympic Tumase ho ana abrante de kwa kwesi akan na anopai akoda no walande na ohe reception a wo mu edi ema Ethan Enwanere enya sam koto akra Akudani Daniel kama demand as official or more coming no attract say ampa there's a France no abane jano nyina de chenti we de we Branton Asia post atase one fans no and so edin koma to me say dem nyina kama edma Arsenal 18-year-old young boy no and dem nyina kama dem akoda na elonto ana okwakobo enso ho and so koma kakra ne but mamen ko benaba we na men ko din koma kakra sisi the Boboko no say eniema ya asesa abalo aba na otimu say eniema nyina di so no aba na matters no eniema ekoyem edi ema na anu na no pay reporter mensaka ayasa yase fans ni bi ko benaba na omko benaba na against AS Monaco flyers ne banners o de koye no pato ebu ba ko na ewo screen no so no na yase fans ni bi atwe banner kese pa ana teso o de koye na Vinicius Junior ni mfonyini ana fe message ana omeja adama Vinicius Junior na message ni sase ya omusi Vini you are great Vini we never forget you ana fe omuso omakacha the moment ya ome enya no so na womo enso ekai na omokata bantan so omotoni ye pa enum enso aye messenger me pato yes Arsenal fans pato Madrid fans no ade call Santiago Bernabeu womo de kacha Vinicius Junior eno da me ba be di Vinicius Junior and a contract won come after the game Abrante Kasa o GDS wo mu entora
no anase ne entourage no ene mari de pay for betime adijuma na ena no pay reporter me sakane na sisi na abante no ne social media handle ene je nkwa na ewo ho na mo amadwane wo YouTube ne de me se mo benya one eye ne girlfriend se ne omusida ho kama pa but abante no ne IG ana tese wode akwakoto ase mudu no say na esitie esanse yes abante no bonuses bia eno no se yes se clauses ne enya activate se kima abante ni sika sembe koso ye pa na yes odi FIFA best player award no ana sa ayi no bonus no etwega and kwabena yes isia no okeka abante ni sika odi aye ni neta abi 18 million euros net per year 18 million euros net per year and yes ka abante no enso enya ento beka abante no babeka say sa 20 na mad the person with the man nya de so beje mad the man 25 I don't know so beje sisi akoda no mad ntimi gase 2 million per no be ka ho because they say bonuses na babeka hom amata so ni sika sam no ekoso ye pafe no matias ye tama Ballon d'Or ni yamfa man de ntia na akoda na dwa sa mad players no woji Ballon d'Or ana so woji FIFA best player bonuses be ni clause to be our contract in my trigger and yet trigger we see kasam ne kwaso ama ne boanti sa de na tasa abante no and so happen to reporter men say say the money the anyone kwanya bia say afi number 2020 and this is 25 na and number na face Vinicius Junior we metima ye ne contract na ediama no and your reporter men say kam e wo dwumade so na UEFA Champions League we try omu table na Premier League clubs and kwa ana atake the dominance essence dodin kan ewo womu enso table no so ewo UEFA Champions League na Arsenal ana LED 21 points na ubenya team and the Liverpool to so 9 ewo table no so okay for the sake of your listeners you know mamenya no forward enfan come enfama ewo yense shawo so na oya forward na me the first 8 ne adiama the first 8 no team and the Arsenal and LED what do 21 points and Bayern Munich tosu me no we 18 points Madrid atoso ayamiansa we 15 points Liverpool atoso 9 over 15 points and the Yenya Tottenham Hotspur one tosu enum 14 points PSG tosu insia 13 points and for Newcastle 13 points Chelsea 13 points into the first 8 out as winners the first 8 mura automatically and if na akobo playoff ansana waba ball round 16 no kwabna de chenie Premier League clubs no kwa na take the dominance and to benya Premier League clubs outdo makunum out as so the first 8 Arsenal no anya Liverpool no anya Tottenham no anya Newcastle no anya Chelsea bobo konti say and UEFA Champions League in there am say Premier League clubs no modern born so dey pa mom teams yamba bo mu din there omawe omuchomu mu time any abetene yapem UEFA Champions League no and now they so betima qualify akọ wo mu enim na omoye 4 clubs Eintracht Frankfurt eka hom Sylvan Praha eka hom Villarreal enso eka hom ana Kera Tamrate kwabna sa 4 clubs we o he omo points what down ha every 33 about 34 and 35 and 36 there chomu tan kwa nya de say we metimanya qualification and so remunti mo amadwane our YouTube no am say dia make mu betia say pa na another team and dinedi Arnasa ekoye adwuma Cristiano Ronaldo ekokonya go amata say eniama koye at Mohammed Air Club tasa eno a omudomo agro 2-1 ana omo so ewo say na kwabna goals na ma na say win de enya no na amanfo pew Ronaldo goals na ho senum ana isi no dodo na aniwom na we Cristiano Ronaldo sisi ana aba ne goals abrante na nya kama pa 960 goals abrante so baba kacha say opeso say 1000 goals sisi ano aka 40 goals per na kwabna 1000 goals no ono so nya wonye na adwen so wo retirement Saudi Pro League no so no sa ne sa abrante say day in day out to be Ronaldo and team fan say roughly say ebia ya 1 month bia na wodi enya go kra man kan say aka 40 matches per kwabra 40 matches no so de yembo season wie na yesa na season ase no 40 na tese wanya wia na sa eno kwa ya league no kwa matches no wodi aye wo mo Arab aye cup ne ne ade ateso mo bo ne ba be kan kwa de na dem say na 40 matches no aye ade say enkonko ye league ne nkra adam matches kika na tese Ronaldo enso etimi emiti sa goals na eno aye
Cristiano Ronaldo dia efi abrante na kate edi eba ewo dwumadi so na Manchester for no Richardo ana edano the against supporters team ata so mukutia Chelsea no but o ma se record bi wo ha o mo mpe kra o mo mpe so be sa record na sense e favor Chelsea too much na me kokko he record na o mo se tem bi Senegal na no dey Senegal edi AFCON no BBC na we dey sisi e o keka di sie ni a kwabna ma Chelsea edi trophies ata se eye we trophies eno ni ade o mo mpe Manchester for battle we any Chelsea for na Manchester for na Manchester United for na Chelsea the year 2021 Senegal anedi AFCON this year na so say na so ye nuanim Nigeria for qualify anko World Cup ni bi enti enu say no e wo ho say na ana Chelsea yapamu head coach say na ana Chelsea ayade say ye adwuma ana UEFA Champions League anu so ye GM and the year be a Chelsea be pam coach afa coach foforo na Senegal abedi AFCON na Nigeria anko World Cup bi na favor Chelsea kwabena 2026 sata atate na to 2026 so Senegal at the league Nigeria unqualified na hono na 2026 World Cup emum na as if last year never Nigeria unqualified ave yapamu head coach Andrew Maesca Adeliam Rojino aba kwabena Champions League ya bedi ana anu ni ade Manchester for so mu kwa no makoma ya omo ya se sa record we enya back Chelsea dia na dem mean say afi wo muni hwi kan so me di no ma Chelsea besan ade UEFA Champions League ani a reporter eba e wo dwumade so na no pe no make tire ade ama wan hyehyɛ ahodo so na Daniel Kofi kyerɛ kwabena Ghana ni ba na no ada yes akoda ni ye training na mu ama twa ni ye awo squeeze no so no Fabek e wo game bo ne no akoda ni ko training ata so timi se de nyina kama de ma 3 years ni ana Daniel Kofi chire April no ada trainer and Frankfurt no ade se abrante ne timi enso eno mu training timi se de nyina kama dodo na hwedim se bia ade se obetimi enso sia kan ade ama manti Kofi chire kama se akoda no enso eba back team anso nkoba kakra ana no pen ye di edan ni another UEFA Champions League no Barcelona ebontra na Femi Lopez ne de wate the reason went here sisia no Barcelona boboko no wo ma yo madwen se omo mpeso mbeja akoda no enso edi ama Chelsea esan se Lopez na akoda no edim ball ne bopa na eno wonya 2 goals ana eja time da so Dani Olmo enso enya goal ana Robert Lewandowski enso enya goal nti wo mo so etisrevan Praha ebomu entena mie 9 mankuda timu mi nze enkuda bone 10 minutes per no makwa he ana eja Lewandowski ko he ongo na nkofo se ene mo ntwe ne ebe ye mo dia ene omudi si nkofo so sa omboa baso na team ni de goals de omo yade omo pa adwuma ni ye pa amane ma ye kama de mabasa boboko no na reporter menseka se Pedro Gonzalez akoda na kwa kopra na yase be 4 to 5 weeks na that means I this 1 month 1 week ana brante no betima back ana se bia 1 month ana brante no e betimi edi ansa no wasan recover and reporter free Barca bakati eba no Pedro no wakwa kopra and nkoma no enso enie na se se eba ni UEFA Champions League na all time top scorers UEFA Champions League abranto lead no Cristiano Ronaldo 140 goals ana Ronaldo asem Lionel Messi as 129 goals sisi Robert Lewandowski 106 goals another Jose ne eka 106 goals se on goal kra aka ho akabra na ga say 107 and team na no Robert Lewandowski one so records no eniema ekoye edi ema na Lewandowski so yasisin so osase ebo UEFA Champions League no every 2011 and 2012 season no kwabra in a continuous year bia yebebo Champions League season bia no akoda no ese go and he say 15 consecutive seasons our UEFA Champions League
ayadese Robert Lewandowski goals na onya adi ema aye UEFA Champions League aye matches ado so nkoma kakra ne na ano na me call Barcelona akoko ya since Branta ne join Barca kra no wase goals do say wabo 170 matches adema Barcelona wase 112 goals and why 22 assists and the goals involvement our Barcelona no aye 134 goals involvement na waje 6 trophies adema Barcelona bobo konom and to Lewandowski no mushana na mo the respect adema Branta no esansa oba Barca na djuma na why no awosu de pante ani nkoma kakwa so a medi tutwa ewo djuma de so na san record na make at us 15 consecutive seasons in the UEFA Champions League seasons why djuma no the IC season bia ewo UEFA why san record no toto na season bia o se goals no Abanto cross san record ne pa no aye Lionel Messi ana afe aye pato aye ade asa Karim Benzema wo na san record ne ekromo and Messi ne Benzema ne wo ma 18 consecutive season ana Cristiano Ronaldo aye 16 consecutive season ana UCL Lewandowski ababe 15 consecutive seasons I know aye UEFA Champions League no abana goals ne sa nkoma kakra etotwa ewo dwumade so ne na Juan Visa akoda no no ada onyago enso ade ema Newcastle boboko no wo mti PSV Eindhoven epo mo ntena miensa wo mo ntemante Anthony Gordon enyane de ana Benson so no edeba ko account Juan Visa kwabena yase so no one say Champions League go do na eno ada time asay no ene be het time ani je pa edema Juan Visa and team ano enkoba kakreda etotwa ewodumade so na Benfica so Juve eto mo bom ntenamie no ama wo mo entimante abonante ne din enso edi turam ana enyako no ana Makene so edeba ko account ano enkoda ne mienu ebo goals no edema Juve amaniama kama na anu na yebisa Makene sana djuma ne esite wo he de wa opanya ne dia edi Spalletti ebe fa djuma ne kwan so anu no anam anu so Jean Luciano Spalletti be fa djuma no asisi anu ama boys the confidence bia ama onu say na wese Makene say no ama the confidence level akoso pa wa players no obia anya ehu ne system ne tactics no ane the opesa oye no na omu fi say fine edema club no fine edema players no ogidi asese twaso sa ebetima koye pa ama players no apeso mo sacrifice edema coach no ana coach no so ye na adwo so sacrifice ade ama team sani abeya team no betime akona nim ye pa na fe ade se Juve ani ama ye kama ade ama ma no so reporter Western Makene ade eba odumade so na no pe no make it ade ma na Olympic Marseille Liverpool for catch o say so ma fufu mu go bi sa Madrid di mo de yo mo enye o ma fa ni ene o mo and Liverpool echo mo eno mo ntena miensa Dominic Szoboszlai ana fe on goal Julian Kasa enya on goal Hokadi Gakpo enso enya goal edema Liverpool bobo ko de mania ma ye kama edema mu ntane reporter etota dwuma de sa Atalanta Jai Lucas Kamaika akoda no akwakoye dwuma Kamaika enya goal ana fe Abrante din enso edi aye Katovic wono so enya goal edema mo edaga Tuza enya ne de edi ema Athletic Club Bilbao entena miensa ana mo de Atalanta bobo ko na Atalanta enso etimu mieno Abrante de there Sorano enso enya goal ansana ne adesa Navarro enso de ba ko eka ho eniema ye kama edi ema team and de Athletic Club Bilbao enti nkoba kakra ne na edi o kasa ye de Chelsea na pafos for mu goalkeeper so obi amana duro kwabna akudai Chelsea o my amfa bo nto atramo wo bia bo no ache na de obeti short ase to ate short ultimate etika said the short na akwai Chelsea no other there head defenders players na defend ni ebo na hete na goalkeeper save he no other nkomo ya ma die enso yewe na tese ekome pe kasa do kroya niti ekananya na tese bo ne datenam ama tese mpofu ewutimi se go ni ba omura ho pa tese ompazo mo tese he enkudai de omudi ye pa na nya asem kuto beta ye bo game na tese ne ma akoye ade ama Chelsea bobo kono na ando na Liam Rogino head coach ade ma Chelsea ane ye bi sanzo peyi aduma no
and one no so set us stay focused. The here set us stay focused now for win na umbetimi I win many games as possible. Na etimi abwa na toss etimi akwa was it any kwan set us and so matches no mulusu na we very excited and other they were a future no ekwadia metals no am set us success no and am ne kwan so no say fans no they were not so mu hijama we chire ho no eba matches and e kama tells Bobo no no say player where they were can want him was so by Moses Castle waka tell that I say we a world class midfielder akudani ni mbo body pa na another was in the head na wonya na the second one tell say onya e game no at say team boy set pieces basa na unya player be so a world class player enya go edman and that the kind of the player on some sa player na and no other than yate edman Moses Castle no lem rose no ko baka kwan so you know, at the eba I would do so. And you besides na ayi low block team papa ba kwi obido with the answer when na mwa as a question apia tatis na ko mepe obe na that them na we did you want na say he when low block teams boy how do you pa better na eja omo hiti anoki the doors sa na eja emu bie ba ko edemo mo munya e ko tu na o say ya dey say amana ni ante na ogide say Chelsea etimi atwaso sa eni o say baby o wa say Chelsea improve wo mutimi improve was sa areas na abeboa ama Chelsea dey man so etimi akoyem e dey amom ne ebisa say na oni Napoli na ekwakobo the next game na eni ma betimi akoye dey ama Chelsea bobo ko na ana o say Chelsea dey omumo obia embuo ma bonfio Chelsea no o ma dwen say difficult games ana omo win enti anya dey say bia Omoba say I Napoli were from Napoli from the any other na say Chelsea ebu omu abonfia no mutimi we no say ha enye no ne dia e Chelsea so mo try dia best say e de ma nyina betimi akoye enso e dia mamo me pato we ya Barcelona fan a say omu ani ti say mo Fermin Lopez na akoda keto anom eduma akoda ne ebe no enya sam keto akwa kwabra hwe ne matches a kama say this is na akoda na bo 23 matches 10 goals Gabi 9 goals 10 assists ana akodana ya friend Fermin Lopez no and so I na record ni bi kan no ada akodana ekasa ya better in case say afa na wadwan ya but stacy na which any ejano say ana esi eti Nhyira FM 104.5 Nhyira FM 104.5 Okay, nti afe na wadwani anata se so no so etimi atoaso kama ediama na eja o comment no we di abana yetima kenka kaka ediama won chisa wo do so na no da Fermin Lopez yebowe na chese man of the month akọ ediama akoda no na se awa omuma de kodi bazoda fo no kwabna man no se so akodansi ni moja nyina da ono apa waba moja ne na ne beta wo mini bibia ya se na no da so mutimi eweni sa game no enti eno da o se extremely cold weather ana omo boy -6 degrees enti na tazo utimi se janu tuamu ye pa utimi se ade enuna we ne fe na ade enunu enti o se omo konkoden ama tase ne ma kama de ma 3 points no ene na ya de hu ehia ye panti eno na dia o se na eboa Barcelona team no na o se yanka mo biante se ono dia wa na adwena o peso ye nyina se dia coach ne beka so onye bia se coach ne man opportunity a so obo no perform ye se se win ana team na nya se go ana se ono so sa obe head abo Barcelona aboboko no na ne man so team akoy e dia ma Barca eno report am pato Fermin Lopez e di aba e wodwumadie so na meko Napoli na makodi nkoma kakra e wo Napoli pato Scott McTominay wofi Manchester United ana kwa Manchester for esa akoda nyade wontibi mo Premier League no ana yase Napoli for so don't worry wo mo de omunya player no mbetimi ama akoda na boye pa na ja wo mo de akoda no eba empempe ameka say yase Premier League clubs ni bi wo ha wo ma sa say ankomunya Scott McTominay ankomope enya no kwa yase Saudi Pro League no clubs ni nso bi wo ha omunya bente no mope Napoli say enya fi de be kasa sintim bi o wo mo man contract sense to 2030
31 esan sa akoda no ball no obo any goals are ose adema SS Napoli na ade se wo mani enso ati wo pa no ye reporter eba e oduma de so na no pe na make kire edi amana eno ada ade se Galatasaray boboko no wo mo any Atletico Madrid and this year ne abrante na ne din edi Simeone mpato Diego Pablo Simeone ne ba Simeone and enya one goal enso edi mama ano man kaze player Llorente edi ball kwato atem edi ti omunti e ma game ne kokoye wa wan kanya sa aka ade so mo ti Galatasaray e bo matara ba comment mante na mamenko FC Bayern Munich ne another Bayern Munich boboko no e bo ntena mienu ama Udinese wo mante Hurricane enya goal 2 goals ni nyina ono na ese ana Kim Min-jae ekodi 2 yellow cards ama wodi aye record na ano na Joshua Kimmich atianka mo bianta as first half nda nya mianim ne wo ma nya ade kra no mo instead who game no so na omo ba second half no ana ja asa niema nyina ekokoye kakra edi emomnti oka amobia tazeze diseases bebre ho no ada omoye ya ambo wo mu lusulusu boss no bebre atase ni nyina ya de a ankoye amfa ama Bayern Munich boboko no do so omo win ye de chances omu create ye no na sada enya big chances bia atase eno so na eyehu biasa edi momnti eno ase na ade se no ya se save so ye ni nyina eboy ama team no so win na wo menya ne ma ye kama edemomti ane reporter eno so Joshua Kimmich edi eba na ano ne ekobi salvation company one head coach edema Bayern Munich say na say muche games as ya Bayern enkoda no omo mamo enya ahome akra asa enkoda ne tata mu ye pa ano say no kra na ono wabo team bia enu susa bi sada ata so omo epe possess omo pa attacking football ye pa kwabna wase say eba sa say wo many teams akase ne bebo first minute ni de omuso mu de omahu odi nyina bo ene ekwan on be fa so on bebo wa hwe ya obeka se nkudan de mo makwa akodi aduru na the later part ube usa na niam mu eguba sa ni ntina na nsen amanfo sa ase ba ya no boboko no wo mo sa ase no mabo matisa na ekame ase omo modem bo no for my ase che ansa no mapeke ekwan a small boys ne fa so ebo big clubs na no reporter vision company ade twitwa odwumade so na ose yenka mo bi ante ase ade ehunya ye pa ya se wonsu beto sa playoff na egu na first one qualify to the round of 16 na etimabo and the only thing sisi na omuso ayenti the top 8 in there we a team now boy UEFA Champions League so bo homo dey say the top 8 no wonsu betime ewura no ana woso omuguso omu say top 8 no team din ade Bayern Munich enso betime qualify na eta omuso akwa ewura no ya reporter eba odwumade so na pe no yakete edema na Victor Osimhen eno ada ne jane nya asem kotwa kra na Victor Osimhen se yanka ebo biante ase we team it is Atletico Madrid na so na Atletico Madrid akwa so hu sampa with team kase na ebo enti so ma boy we na game ni ya 1-1 na ano ncha se Galatasaray anya de say so ebe go matiti waso pe team e wa identity team a wu team na ya bo team na no wu team ne de omo ya eno Diego Pablo Simeone ni team onu coach na nkasa ana afe Atletico Madrid as a club na nkasa wo mo identity e ho enti so oni sa clubs na eba wutumi say enya better kra so oni sa clubs no ene a certain coach bi ti say Diego Simeone enso and your reporter mpacho ade se Victor Osimhen ade eba odwumade so na no pe no ye ka tire kakra enso ade adamwo na Atletico Madrid akatia wo muso mu guso mo ni Atlanta enso edin kobo esanso mo player de dinadi Ederson na omani ne entourage na din komo ye pa ataso mo hese we metimi akom Twitter da omo nso hese bia January na branteno ebetimi abana waba besia kan edema Atletico Madrid esanse se ne entourage no ebo Atlanta for the Twitter na ometimi ahwede we niam ebetimi asi akona yesi se two clubs no so Atlanta ene Atletico Madrid aso mo good relationship wo mun komodie no bibia no so come and a reporter eba odwumade so na mamenko talent football money league no na eni nkoba kakra na yemfazi ade de ase yemwo kakra na team yo ha omuniska babana team obi anim so omuniska de ade na revenue was so sa skabi wo ha yeni de tiano no skabi wo ha yeni na mbato mo excuse ni so team a yase ne ho ya mobo pa ya Manchester United sabede bia bia Manchester na edin kan yo ne yase Manchester elusu revenue na de nche Manchester United elusu revenue pa yase
Yadi is no ayi right TV right kwabna yasi eswa ti say wi ye ko be say onkrofo asem onya de mo amumo Champions League mo amumo Europa League na ka mo de mo conference kra keke na keja mani mu mra nyam nkrofo mo bi enti yasi Manchester City Society say wi enti ankaja Ankadia we beba obaya na nka Manchester United na da so isi ade asesa team Dalot for na chese wo mu revenue 2024-2025 season mbato efiri oba asem na ye kem wo mu chese revenue dia akosoro pa no aya certain club and team at Madrid revenue aya 975 million pounds 975 million pounds obeka yes season yes Madrid for baba kata womanya 1 billion atese no yesika womanya 1 billion euros eno ye omu revenue womanya de no ekofo na no kure na basa de no na me head antiase kwabna me anim nie me wi anam so eno anti na ya alade bae se ajatem ye megina mo so ana yi omu niska mpato download for the chese aba team omu revenue ya pa omu sika sam ya omu chese basoda na etosumienu basa na etosumienu basa de no 819 million pounds anu ayo omu revenue Bayern ekra 723 million pounds PSG 703 million pounds Liverpool 702 million pounds Manchester City ana atwaso omu de na 697 million ana Arsenal ba na waba me ya Manchester United atwaso nwotwe enkrono Tottenham Hotspur ana for edu Chelsea and the Chelsea sikasem Chelsea revenue no 491 million pounds na waba benya Inter waba benya Borussia Dortmund afe waba benya Atletico Madrid na waba benya Aston Villa waba benya Milan Bokono na waba benya Juve waba benya team and Derry Newcastle na wenya Stuttgart Bokono wenya Benfica na wenya West Ham United and to wema MSFS 20 ana media bano adesa crofone chese 2026 Football Money League report revenue ana yedia benti kwabna nya miani minie basa for de asa ye mo kakra de wo he de chese musika se me emu ba practical de be we on paper emu ba physical ba nye ya gomato players na 2 million de team ope players on 2 million de chese we can confirm ba kono so de prepare de ko mo Manchester United omo de end prepare omo so won tratre so on beto pa abru 30 million 30 no so omo koto no makoto nkosu edo baba ayi akwaba ku defender ya moto na yi leni euro ogusu si akai okay na shade awutro na no pen na no maybe na me ka say Chelsea that through go na bende why na twa no what's say why no Jeff no abuaji ne Jeff bacho sa project ade ni bio o twa report you ni wutro shade na am say Chelsea that through there bio that's the man ka de wona na we trust me ba on say o reason ti am ba me to ase o de me ba so onya bote na wutie mi a obete dem nso me kana say nso o say am revenue are dropping yes TV right because you are more Champions League yes am for so you are more Europa entity you are more conference in man for ba kranka am for so mo be match awo yi o trafo bi Chelsea there ye nim say Europa mbo bi conference grand ancia na mo GB ye disconnect 12 players ka ana Champions League nso anu so mo gbo ye the top players ya kana we be am na ye the top players dia ka no ana me 491 kwabre ye the top players dia ka no ehia mo ni kapre Chelsea dia ka no ya top musu coach anam ko fan musu coach eti mawie na no performance so say performance we performance we dia say oh Chelsea must any BBC o powerful we powerful tim kiti we na Chelsea mo twambo ana no pe oba ha utro shade when say wo kan we ni na kra say Chelsea omo nasro akosi all right yen to adwumade ni so in 4.5 UEFA Champions